tala pala wale nei ko yaso malo le soifua. Ai se mai whaafongo le whaapopoma le nei o atamua alau Samoa Entertainment TV mai Samoa. Ua talia le whamsinonga maawalunga Justice Roma le talo sanga le tuo leo e whaawi i tuam whaaleo ngā mōlianga o le ngā oi. A ove ai matangata whai ngā luenga le Trade Pack. Langi au tanga vai a losu whawai tele ma toamua. Pele pesite a ke Leilua valo toamua. Tamale lupe silva tolu whao pui paa. Manaveneo ni Tash nea o fiti. E lua se lau whaasuli maa whetala le ana Leilua le company talu mai mati o lua olua tasi i le lua olua tolu. O se te mo lua olua wha le ana whaatulanga i wala awal mta upulea peitai. Na malanga i whafo le sa pule le Trade Pack i le nā taimi o ia leisi mōli mau au tū o mta upu. Ai taunu mai ai i le whai ungal masina lente nei o mati na tolo mai i ai e le ifo i mai ale mōli mau ona o lo ngase ngase. Tal sangai loa leo e ava ese ma wha leo ngai na mōli angol ngaoi o i lātou e au fiai langi au tanga vaia. Pele pesite a Kelly, tama lupe silva, manavenio ni Tesh lea e pe ona whongai na whamsinonga le vai so nei. E tasi i le lua vai a sau whaasalango leo le whalpuipui tānu malala, ua whaamalolo le tū mawai e le totongia, i moli angal whaatamala na mafuai ona sola i tua le li pāngota o toe mau o lau i titi tua lima. E le whaatalanoanga le au whaasalau mal komsino leo au a paulongo i tino Filipo le vai aso nei. Na ia ta wai o le sosu enga na whai, na iloa ai o le whaatamala o le au whai ngālu o le whalpuipui tānu malala. I le taimi na tatala ne ai mol por kalame o le ola toe fuata ina, wa mai tawina ele o le taimi mo muole wa sola i se pāngota i tua, talu lava le whaatamala o leo le whalpuipui le taimi e tatala ai mo le whaatinonga o lantou por kalame. Whakamala o le whingalu, whakamala na le whingalu na whaatinonga o lako tiu. Mai sa whaunga ina e lau i titi rea wangole o rehab programs, sola mi e kaian, wa verpuranga ngā mawala wa mawera whangola o ki, sola mi o nera ngaruko e whawai koe ni tanga lu. Ia koe whamakusia kulanga ngai po kalame o lo whakingongi kako koe se tamale. O le tausanga ua tuana ina sola i fo il pāngota aina ua tatala i tua e whaatino a lato ngā o ngole sa. O le isi fo i whaale tonu i tausanga ua tuana ina tupui na ua matala le whai to o le sela. O le isi pāngota matautia, maoso i le awano o le taualunga o le potu sa loka ai. O le tua ia komsina o le whaatamala o leo le whalpuipui tānu malala na afua ai le sola i tua o lau i titi. Ai o lo whaasolo peso su e ngā leo e au fiai maspāngota ua mangalo. Ai o ilatou o masalomia i le whaalafi o le ali i, e au fiai ma le whale maututongi le na mauane a ia ele, peitai. Ua whaamalolo le tu mau leo e to alimo tānu malala, e le mauani o latou tutongi, mo le taimi nei. Wawanoa i nei le no fo le minista o pisinisi a la manuia ma leipa. Le sa tau ave le whaipule o a leipata i tūpai lalo le sunga whale o mamaenga titi mai ata fua. Talu mai le tau le se fululua le pōna pō. A matanga o le stolo a barila lua o lua lima. O le whamtalanga whaalawa i tele mai le malo. O whailoa mai le talia i nai e le fionga i le au mamalu le malo tu i mleli whano wa le toa sa ala vile lua. Le whaamavaenga a le minista mai amata whaamalu ai i le sfululua talu mai na pō. O le tai au leo le stofia stolo a pelila. O le tula i mai ai o le whaalavlawe tau ta avale le na a fiai le fionga whalo mavaenga le whaingol vai a sunte nei. Ua whaatula i aini mōli anga whaatula whono tau ta avale awhi whaasanga i a teia. Ua tau nuuai i lona whinangalo i whaamavai mai lona tuwhinga whaaministar. O lona whinangalo i a apopea le malu o le tula whono e maisel pui ngol tau lei o le malo. O se lao ta ua fo e ta pena i le ministar mo le neim ta upu i lumo le whaamsnonga. I whaamtalang whaalau i tere lava leo ta ua e tu maupea le whaata ua le mau whaatula whono. E le tau salaina se tasi se i vangana u whaamao nia le whaamsnonga sana soli tula whono. I whaamaumaunga e le o taimi mua lea wa awhia i se minister o le kāpeneta a le whaas i mōlianga tau ta wale awhi. Sa wha se se foi le fionga toe sulu Cedric Schuster staimi o tuanai mai le tōwhinga minister ina ua awhia i mōlianga tau ta wale awhi. Na awhia foi le isi ta wale le malo i le isi foi whaipule lava o le whaas mai savai. Peitai, o le lave ai o le ta wale le minister o business i ala manuia ma leipa i le whai ungol vai a sotaluai.
Wa fuaila na whaatau wha se ese male no fōle minister ai o tū maupea le ave ai ma whaipule o lo nei tū malo. O le isi leo whaipule o le wha se i tonu o le toa iwa. Le ai le o ava ese o la tau swafa mai le lisi o le vaeng wha upu whai. Al wha atua le tua sama utasi po le whaas. Al wha mtalanga mai le official palemia o le asolua o apelila lo o lua liman tu ina tuai le wha mawaenga le fionga wha mawaenga titimai atafua mai le tōwhinga o le Minister of Business i ala manuia maleipa i le fionga i le au mamalu o le malo e tu sai malimta uputolu tolu pui tolu ma le di o le whaavai o le malo tuto atasi o Samoa. O mai a foi o na lao ma le tamaita i palemia lea whaatau a le li whaipule. Ua whamaunia i nere kāpeneta le toe tōwhia o le tōwhaia anga fili toi mano Shen Leo. I le tōwhinga o le ofisili o pūlenga o le mtanga ruenga le palemia ma le kāpeneta. Whapele tōwhinga whaafailau tusi o le kāpeneta mo le isi tolu tausanga. Mua i tōwhia anga fili i le nei tōwhinga i le whaiunga lo osfu lima ma amatalo i ai lo osfu ono. Amatala na tautua le malo lua whemaletasi o se whaia onga whaauina le kolisi o Samoa. Tōwhia lea e ngā lue le mtanga ruenga le palemia ma le kāpeneta lua whemalefitu e o mai i le aso. O le umiaina e anga fili o le matua o whaiva o whaatufunganga i tūlanga taupūlenga le Master of Arts and Governance. Tipelo mawalunga i sosu engata wati nae. Ma le tikeli o tūlanga tau ia o onga. Sa o oina o ia le kolisi o Samoa manga i atuai le University o Pasifika i Sautei Fiti. O ia o satasi o taitai mo le maftanga whaaltuspa ia i laloanea. E to olua o nalo mai o se tama whanau a fio anga o tufulele a maile samusu masala Leilua savai. E se fulu tala le tutongi e whaamoe ai le pō petu o ilau taavale ma le saunga le mu le vaenga pui o le wafu i mulfanua masale lolonga. O isi vaenga o le wafu e le malu pui e sa oloto le tu o lau taavale au noma se tongi. Ua ta wal whamtalanga whalawa i te le malpulenga o wafu po le spa le Samoa Port Authority. O nisi nā vaenga whaawau o ana ploketi ati nae o whaangasolo mo tangata whamlanga i wafu e lua e mulfanua masale longa. Talu lava ona whaase e ane le pulenga o wafu mai le Samoa Shipping Corporation ia o ke topa mua lua ma mai ai ngā ruenga whaalele o wafu na e lua ai whaasolo atu isi ati nae. O whale ui fau i mulfanua, o le whale leo le whai toa i mulfanua, ma le vaenga pui e tu wai taavale i mulfanua masale longa. O ta ua watoe ina mai a ngā ruenga whale le wafu i mulfanua mo le o nangalau tele a le pulenga. Ai mai se ai, o lana whai to toa whaapitoa i mulfanua e whaatonton wai taavale i tonu mawhafo, mō tangata malanga i taimi ua manawa ngā ruenga. Ua whaamautinoa mai e le aise totongi o taavale ma tangata e ulufale i le wafu i mulfanua. Maanga nai, le se fulu tala mo taavale paka i le pō i vaenga pui o le wafu. I mulfanua, masale longa pe onta ua le ofisili o le spa, le sunga soalo kulesa. O isi taavale e sa oloto lava le paka i le loto ao le wafu. Ua whaia fo inga ruenga whaale le wafu o taula iai waa, ma le whaamaina o le loto a mose si o manga matango fie, saunga le mum au onanga mana umia. E se fulu tala le tutongi. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le neifo iaso, papupunga le aswa taiao. Mantua le Wendy's Design, moso la e pe ao mai Samoa.